الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, na neizmjernim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. I neka su najljepši salavati i salami miljeniku naših srca, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, plementima, sahabima, našim uzorkim šehidima i svim vjernicima koji su u svojim srcima nosili svjetlo Islama i imana od Adama alejhi selama pa sve do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Gospodara molimo da nas učini od onih koji su njega svjesni, jer Allah je rekao u svojoj plemenitoj knjizi da on prima djela samo od onih koji su njega svjesni, od onih koji su mutekije. I Gospodara molimo da nas učini da budemo od onih ljudi koji su iskreni, jer on je rekao u svojoj plemenitoj knjizi da šejtan prokleti neće moći nauditi onima koji iskreni budu bili. Draga braćo i cijenjene sestre, u ovom mubarek ambijentu, Allahove kući, džamiji, insan kada uđe i primijeti da se osjeća lijepo, i primijeti da svoje srce hrani najljepšom hranom, i primijeti da voli onoga ko sjedi pored njega u safu koliko god da je gužva i koliko god možda da je tijesno, i osjeća se ljepše ovdje nego kada provede 100 sati na bilo kojem drugom mjestu koje nije ovako lijepo. To je, alhamdulillah, šaret da insan voli da boravi u toj kući i da je krenuo putem, da ga Allah počasti na ovom i na budućem svijetu. I prije nego što kažem nešto vezano za ono što smo na ovako prelijep način slušali i hranili svoja srca, naupalo me nekoliko stvari koje s vama moram da podijelim, pogotovo kada je u pitanju mevlud. Uvijek se kroz mevlud i kroz okupljanje ljudi, i kroz recitiranje prelijepih stihova, kroz slušanje ajeta iz Kur'ana Kerima, moramo posjetiti na prvu blagodat koju nam Allah Đelešanu dao, a to je blagodat vjeri. To je blagodat Islama. To je blagodat riječi la ilaha illallah. Najveća blagodat koju kod sebe imamo. Jedne prilike prenosi se da je Hazreti Omer radijallahu anhu išao sa svojim ashabima na jedan put i kaže, uzeli su malu pauzu, napravili su predah jedan i zastali su, kaže, pod stablom jednog drveta. I kaže, Omer se naslonio na drvo i ovako razmišlja sam sa sobom priča. I kaže, u jednom trenutku, kaže, prvo kaže, nasmije se, kaže. Onda nakon nekoliko sekundi, nakon nekoliko trenutaka zaplače. A sahabi koji su oko njega bili pitaju, kaže, ovo vođo pravovjernih. Kaže, zašto se, kaže, nasmijao, pa zašto si onda zaplačao? Šta ti je to naumpalo? Kaže Hazreti Omer radijallahu anhu, onoga trenutka kada sam se nasmijao i kada sam zaplakao, naumpale su mi dvije stvari iz perioda džahilijeta, iz perioda kada nisam bio spoznao la ilaha illallah. Pa kaže, podijeli s nama koje su to situacije koje su ti naumpale. Kaže Hazreti Omer, prva situacija koja mi je naumpala, zbog čega sam suzu pustio, jeste kad sam se sjetio da sam nekoliko svoje ženske djece u zemlju pokopao zato što sam džahil bio. Žive sam, kaže, kćerke svoje u zemlju kopao jer je to bio naš običaj. Jer ako to ne bi uradio, rekli bi, vidi ga kakav je strašica i kukavica i nije pravi muškarac. Pa sam zaplakao kada sam vidio koliko je moje neznanje bilo. Kaže, zašto si, kaže, nasmijao se nakon nekoliko trenutaka. A nakon nekoliko trenutaka sam se nasmijao samome sebi. Jer sam, kaže, vidio u kakvom se zabludi bio. Prije nego što sam upoznao svjetlo riječi la ilaha illallah koju mi je donio Muhammed alejhi salatu vesselam. I kaže, pa koja je to situacija? Kaže, imao sam i prije običaj ovako da krenem na put. A znate da smo u džahilijetu uvijek imali neko svoje božanstvo u sebe, nekoga kipa, koje mi se molili kada bi nas neko iskušenje zadesilo, za kojeg smo smatrali da nas čuva dok idemo svojim putem. Kaže, jednom sam krenuo na put, kaže, i nisam imao kod sebe nikakvog kipa da ga ponesem sa sobom. I odlučio sam da sebi u putu napravim kipa od hurmi. Napravio sam sebi kipa od hurmi. Samo da bi imao neko božanstvo koje bi mogao da mu se okrećem trenucima kada mi je potrebna bila, kada mi je potrebno okretanje prema svome božanstvu, prema tome kipu. I kaže, onda sam shvatio nakon puta
išao sam nekoliko sati, išao sam pola dana i nakon toga određenog perioda ja sam svoga Boga subhanallah pojeo sam. I onda se smijem samome sebi sada, kako sam, kaže, mogao biti takav, da je moj Bog ono što sam u usta stavio, što sam na kraju iz sebe izbacio. Zato sam se sebi nasmijao. Onda ga ovi ashabi pitaju, kaže, o vladaru pravovjerni. Pa kaže, da niste imali razuma, kako ćete takve stvari raditi? Zašto ćeš, kaže, žensko dijete zakupavati? Što je ono krivo? Allah počastio žensko dijete. I zašto si, kaže, kako si mogao da se klanjaš nečemu što si ti napravio, što si ti pojio? Kaže njemu, Omer radijallahu anhu, upad toj riječ, kaže. Kaže, braćo moja, imali smo mi razuma, imali smo mi pameti, ali nismo imali uputi. Nismo imali uputi. Allah je taj koji uputu daje. Gospodar svih svjetova je izabrao tebe i mene, da danas budemo na ovome mjestu. Da u zemlji gdje većina stanovništva ne zna za Allaha, ti i ja budemo od onih koji znaju za gospodara. I može se nadati da će te počastiti na ovom na budućem svijetu. Isti gospodar koji na faku daje je onaj koji uputu daje. Zbog toga kad god imate želju i potrebu da vidite nekoga ko vam je drag iz porodice, da bude na namazu, da bude u islamu, od Allaha tražite uputu. Od Allaha tražite da se poveća vaša uputa. Allah je taj koji uputu daje i Allah je taj koji povećava uputu onima koji za uputom žude. I znajte da je to velika blagodat. Mogu je Allah da si ti tamo od onih koji su nevjernici, da si od onih kažu jedan je trojica, a trojica je jedan, da kažeš da si od Jevreja, da si od Hindusa koji se kravama klanjaju, subhanallah. Allah te počastio da si u jedinu ispravnu vjeru, a to je vjera Islama. To je vjera reči la ilaha illallah, da si sljedbenik posljednjeg pejgambera, pečata svih vjerovjesnika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ta blagodat mora da se čuva. Takav poklon kad ti gospodar dadne, moraš da odneguješ, moraš da održavaš. Ovo što vi radite je jedan od najljepših načina da se to radi u ambijentu, u društvu u kojem vi živite. Zbog toga vam čestitam što imate ovako lijepe adete, što se ovako velikom broju okupljate, što imami zajedno sarađuju. To su stvari koje ispuni insana, koji dođe sa strane i zna kakva je situacija u našoj Bosni i Hercegovini. Pa vidi da i ovdje ima svjetlo islama, svjetlo vjerovanja, svjetlo mevluda, svjetlo suneta poslanika alejhi selam. Srce se tada raduje. Srce je tada radosno. Draga braćo, osjećam potrebu da vam prenesem samo nekoliko detalja iz života vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kojem smo danas mevlud proučili i kojeg smo ovako lijepo salavatima spominjali. Mnogo sam oduševljen bio, tako mi Allaha nije pretjerivanje. Mnogo sam oduševljen bio da kad sam vidio da imami i džematlije, nakon skoro svakog stiha mevluda, nakon skoro svakog nagijednistiha, donosite tekbiruse, donosite salavat, spominjete Allaha. Istinski srce to doživljavate. To je moje oduševljenje bilo. Imam osjećaj da možda srčanije i iskrenije doživljavate ove stvari, ovaj prelijeti mevlud nego možda ljudi u Bosni i Hercegovini. A svaki dan ne znam čuju. Svaki dan mogu slobodno u džamiju da odu. Svaki dan viđaju stotine i hiljade žena koje su pokrivene, a bosanke su muslimani. I mnogo više imaju prostora za slobodu da ispoljavaju svoju vjeru. I zbog toga mi je drago bilo da na ovakvom mjestu, ovakvom domovi, vi iz srca svoja vežete za našeg poslanika alejhi salatu vesselam. Primjer samo jednog ashaba koji je njega volio i primjer poslanika alejhi salatu vesselam prema nama. Da budemo svjesni zašto moramo da se vežemo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu, znate da je najbolji od svih ashaba i kaže se u predajama kada bi se njegov iman i njegovo vjerovanje stavilo na jednu stranu, a vjerovanje, iman svih drugih pripadnika ummeta na drugu stranu, pretegnuo bi iman Ebu Bekra. A kada su pitali ljude iz drugih generacija, nakon ashaba, kaže, zašto je, kaže, Ebu Bekr bio takav? S čime nas je on pretekao? S čime je, kaže, on bio na tako velikom stepenu? Kažu ovi velikani iz prvih i drugih generacija, nakon ashaba, tabini, kaže, Ebu Bekr vas, kaže, nije pretekao ni sa mnogo namaza, ni sa mnogo posta, ni sa mnogo sadaki. Ebu Bekr vas se pretekao sa nečim što je bilo u njegovim grudima. Ebu Bekr vas se pretekao sa osjećajem koji je on gajio prema Rasulullahu, koji je gajio prema Allahu, sa svojom vezanošću za budući svijet, a odvojenošću od dunjaluka. S time vas Ebu Bekr pretekao. Prenosi se da je Ebu Bekr radijallahu anhu išao sa Hazreti poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na putu za Medinu dok su činili hidžru. I kaže Ebu Bekr, prenosi to. Kaže, osjetio sam žeđ u svome grlu. Žedan sam bio, dugo smo putovali, a malo smo, kaže, vode samo imali kod sebe. Samo, kaže, jednu malu bočicu koju smo čuvali vode. I kaže, Allahu poslaniče, jesi li ti žedan? Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, jesam Ebu Bekr. Imamo li šta da se napijem? Kaže Ebu Bekr, imamo malo vode. Allahu poslaniče, uzmi ti prvi pij.
Ebu Bekr mnogo žeda, dug je put. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzme da se napije te vode. Kaže Ebu Bekr, dok sam ga gledao kako pije vodu, ja sam svoju žeđu gasio. Dok sam ga gledao kako vodu pije, ja sam svoju žeđu gasio. Zašto je osjećaj u grudima koji je gajio bio je veći od svega što je bilo na ovom pojavnom dunjalučkom svijetu. I zbog toga ga Allah počastio da će biti, ne da će mu data knjiga u desnu ili lijevu ruku, ne uzbilila, nego će biti svečano, meleki će ga svečano u džennet odvesti. Osjećaj u grudima. To je prva stvar koja treba da se gaji prema našoj vjeri. Da se gaji prema džamiji, da se gaji prema Mevludu, prema Rasulullah. Taj osjećaj tu da ti nije svejedno. Da si vezan za te uzvišene stvari. A kako da ne budeš vezan kad znaš da je Rasulullah alejhi salatu vesselam rekao, svaki vjerovjesnik je imao svoju dobu koju me Allah uslišio, ukabulio, ispunio na dunjalu. Svaki vjerovjesnik zatraži nešto, Allah mu dadne to. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam svoju dobu koju Allah ispunjava svakom vjerovjesniku. Šta god da zatraži. Ja sam tu svoju dobu ostavio za sudnji dan, za ahiret, za budući svijet, jer će ona da bude potrebnija mome umetu u tom trenutku. Pogledajte koliko on voli svoj umet, koliko on izgara za svojim umetom. Kaže se u Ašeretu Lefat Džajku da je osobina poslanika harisun alejkum. On kaže, nastoji, stalo mu je do vas. I teško mu je, kaže, ako skrenete s pravoga puta. Subhan. Više se brine za nas nego što se mi za sebe brinemo. Pa da ne učimo salavata na njega. Zar da svoje srce za njega ne vežimo. Zar da se ne okupljamo, da ga se ne sjećamo i da ne povećavamo svoju ljubav prema njemu, prema islamu i međusobnu ljubav. Draga braćo i sestre, upamte te stvari vezane za poslanika alejhi salatu vesselam. Najbitnija osoba u tvom i mom životu jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jeste poslanik Allah. Zašto? Na dunjaluku te naučio kako da budeš sretan. Ima ljudi eksperimentišu, traže načine, razmišljaju pa kako ovo uradimo, kako ono, a nisu svjesni, pogotovo muslimani, da imaju u sunnetu poslanika alejhi selam gotova rješenja za sve probleme i samo treba da uzmeš to. I onaj ko želi da bude sretan na dunjaluku, samo neka se ugleda na svog poslanika alejhi selam, jer mu je dao rješenje za svaki problem jer je prošao kroz sve situacije na svom dunjalučkom životu. I s druge strane, na ahiretu nam je bitan zato što će se jedini zalagati za nas na danu sudnjem. Neće ti pomoći ni majka, ni babo, ni sin, ni kćerka, ni brat, ni sestra. Niko ti neće pogledati. Jedini koji će da se sjeti, koji će da ti pruži ruke svoje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imajte na umu te stvari, kad učite salavate, kad se okupljate na nevu, kada iščitavate siru poslanika alejhi salatu vesselam. Vrlo važna stvar da gajimo odnos veze sa poslanikom alejhi salam. Jer ko taj odnos sačuva, gdje god se na dunjaluku nalazio, on će sačuvati odnos sa Allahom. I na kraju krajeva, on će to da vidi na budućem svijetu kao plod kovoga. Kroz šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neka ovo naše predavanje se usmjeri jednom pravcu, hoću da zajedno sa mnom putujete kroz, da napravim jedno malo putovanje, kao jedno malo kretanje iz mjesta do mjesta. I kroz 3 faze, kroz 3 instance želim s vama neke stvari da podijelim. Općenite jedne poruke koje važe za svakoga stanovnika na zemlji koji je svjestan gospodara, gdje god da živi. Znajte da insan svaki, kada se rodi, on je došao na mjesto koje se zove dunjaluk. Dunja. Kogod se rodi, živi na dunjaluku. Svi ljudi danas prisutni i svi ljudi koji su prije nekada umrli i svi ljudi koji će se roditi nakon nas dolaze na dunjaluk. I svi ljudi, to je prva stanca. Druga stanca, svi ljudi koji na dunjaluku su živjeli ili žive ili će živjeti imaju ulogu, imaju zadaću, imaju posao, imaju obavezu. I treća stvar, svi ljudi koji su živjeli, koji sada žive i koji će živjeti, vratit će se na budući svijet. Vratit će se svome gospodaru. Otići će na ahiret koji je vječni svijet. Onaj ko ne vjeruje u budući svijet, samo treba sebe da zapita pa kako sam na ovaj došao. Vrlo jednostavna stvar. Onaj ko te je dao da postojiš na ovome svijetu, da će da te proživi na budućem svijetu. Prvo smo rekli dunjalu. Vrlo važna stvar za razumjeti. Vrlo važna stvar, posebno za vas, braću muslimane, bošnjake, koji živite u okolnostima, da je vrlo lako da insan svoje srce preda dunjaluku koji će ga kad tad iznevjeriti. Dunjaluk u arapskom jeziku dolazi od riječi dnj, odnosno edna. Edna u arapskom znači nešto što je najdonije, nešto što je ispod, nešto što je nebitno, nešto što se pod noge stavlja. Suština dunjaluka je to, jedan velikan je kazao, draga braća. Allah dželešanu je stvorio dunjaluk.
a na njega, kaže, nikada pogledao nije. I nebitan je, kod Allaha dunjaluk ništa ne vrijedi, a njemu pripada. Pa koliko, kaže, kod tebe treba da vrijedi, a kaže, uopšte tebi ne pripada. U jednom ajetu kaže gospodar svih svjetova, draga braća, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Kaže, navedi primjer dunjalučkog života. Navedi primjer ovoga prolaznog života, kao primjer vode ili kiše koju mi spuštamo sa nebesa. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Pa se, kaže, ta voda, ta kiša se pomiješa sa biljem koji se na zemlji nalazi. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. I nakon nekog vremena se osuši, a onda dođu vjetrovi i to odnesu. Što se osuši? Subhanallah. Jedan mufesir kaže, pogledajte veličinu Allahovog govora i ljepotu. Allah poredi ovaj prolazni svijet sa vodom. Zašto? Zato što, kaže, voda ima 4 karakteristike koje su apsolutno povezane sa našim dunjalučkim svijetom. Prva stvar i osobina karakteristika vode jeste da može da mijenja svoja agregatna stanja. Pa može da bude ili para, može da bude ili u čvrstom stanju, može da bude ili u tečnom stanju. Voda mijenja svoje stanje. Tako isto dunjaluk na kojem mi živimo. Promjenjiv, varljiv. Danas si sretan, sutra si tužan. Danas si zdrav, sutra si bogat. Danas si bogat, sutra si siromašan. Danas te ima, sutra te nema. Zar da se predaš nečemu što je tako nepouzdano, nečemu što je tako varljivo, što je promjenjivo? Onaj koji razuma neće sebi dopustiti da to bude njemu na prvom mjestu u životu. To je prva osobina vode. Druga, kaže, osobina vode jeste ogleda se u tome. Što kaže, voda brzo isparava, brzo nestaje, pogotovo na suncu. Stavi je malo na sunčeve zrake, ona će brzo da ispari. Ista stvar je sa dunjalukom. Pitajte bilo koga starijeg od vas ovdje, koliko imaš godina, 60, 70, 80, pa da to dugo trajalo, a kad se okreni za sve, kod je jučer bilo. Začas prođe, jel tako? Brzo prolaze te godine. I zamislite sada, jedan od najtužnijih dijaloga koji će biti na sudnjem danu, kada dođu robovi pred gospodara i kažu, kem lebitu, kaže gospodar, pita koliko ste ostali na ovome svijetu. Oni će reći, kalu lebitna jeumen eubada jeumen. Oni će reći, ostali smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana smo ostali. Zamisli da zbog ovoga trenutka, zbog pola dana, čovjek izgubi vječnost. Da zbog dunjalka koji ne vrijedi kod gospodara i koliko je krilo mušice, čovjek izgubi vječnost. Zbog toga kad dođeš u tešku situaciju, zafali ti snage da ustraješ na namazu, da ustraješ na postu, na zekatu, da ustraješ na dobru, da ustraješ na pokornosti gospodaru. Sjeti se da je ovaj dunjaluk dan ili dio dan, da je to tren kada pred gospodara dođeš. Isto tako sjeti se kada te duša tvoja i nefs pozove da grijeh uradiš, da nepokoran budeš, da ružno ponašanje prema drugima pokažeš. Sjeti se da je ovaj dunjaluk u odnosu na hiret koji gospodar za tebe priprema. Samo jedan trenutak. Zbog toga upamtite ovaj dijalog, da je dunjaluk dan ili dio dana. Zamislite kad dođe insan na sudnji dan, kaže, pa kako sam bio, kaže, naivan, zbog jednog sata grijeha sam, kaže, izgubio sada vječno sreće i uživanje. Zbog jednog sata nemara sam ja izgubio vječnost rahatuka u džennetu. Imate na umu te stvari vezane za dunjaluk. To je druga karakteristika vode, što isparava, nestaje. Treća karakteristika jeste što kogod uđe u kontakt sa vodom, kogod uđe u vodu mora da se upasi. Mora se upasti. Nemoguće, tako isto na dunjaluku. Kogod na dunjaluku živi, niko ne kaže da će biti bezgriješan. Niko ne kaže da te neće dunjaluk zapadnuti, da će te natjerati da uradiš neku nepokornost, da ćeš pogriješiti. Ne, ali se od tebe traži da nakon toga kontakta sa dunjalukom se vratiš svome gospodaru. Da očistiš svoje srce od toga grijeha. Da kažeš, gospodar, pogriješio sam, oprosti mi, primi u okrilje svoje. Uvijek čovjek će nailaziti na grijehe, na probleme, ali uvijek će se vraćati svome gospodaru. I četvrta stvar, osobina vode i karakteristika vode jeste ukoliko je koristiš na pravi način, ukoliko se uzme u normalnim, dozvoljenim količinama, onda može da bude koristi. I to mnogo koristi. Oni koji se bave poljoprivredom znaju, kada bi svoje usjeve natapali vodom, šta bi uradili? Samo bi propastili sve. Tako isto. A kada uzme se smjerom, a isto tako kada ne bi nikako zaljevali svoje usjeve, propali bi opet, ne bi dali ploda. Zbog toga mjera, zbog toga sredina je vrlo važna. Kada nađeš mjeru, kaže gospodar, vela, den se ne slibe kemene dunja. Ne zaboravi svoj udio na dunjalu. Uzmi ti dunjalka svojim rukama, ali nemoj da on tebe uzme i da ti bude u tvome srcu. To je prva poruka koju vam želim poručiti, draga braćo. Na dunjalku, ovome prolaznom životu, samo da ga prihvatimo i uzmemo svojim rukama, da ga koristimo kao sredstvo do vječnog cilja. Na takav način se prema njemu voditi. Jer znaj da onaj ko dunjaluk uzme kao svoj prvi cilj, ko uzme kao krajnji cilj,
Sigurno će doći trenutak kada će se za to kajati. Mi, dunjaluk i muslimani, vjernici, doživljavamo samo kao most koji nas vodi do vječnog svijeta. To upamtite, molim vas, draga braća, da bude u našim srcima Allah, a ne dunjaluk. Druga stvar, rekao sam, na koji način svoj dunjaluk živi. Ovdje jednu važnu stvar, konkretno, što sam primijetio, kretaju se među ljudima i tako dalje, čuo sam mnogo stvari negativnih. Kažu, kada nešto kupuješ od muslimana, u Njemačkoj, kaže, odmah znaj da ti to nešto nije u redu. Odmah znaj da ti je nešto slagio, ti je nešto prevario, ti je nešto sakrio manu. Ja ne mogu da vjerujem da je to tako. I kaže da to većina muslimana na takav način se ponašaju. Subhano. Zamislite to da muslimani, Allah počastio tebe i mene, najvećom blagodatom, to je la ilaha illallah. A umjesto da nosiš islam Allahu, poslanika alejhi selama, nosiš ga Allahu Ebu Džehlu, koji je bio najveći neprijatelj muslimana. I zbog toga nemojte dopustiti, draga braćo, da okaljamo ugled islama u očima nemuslimana. Zamislite neko od ovih ljudi koji su nemuslimani, ukoliko vidi loše ponašanje kod svoga komšije muslimana, ukoliko vidi da je nepovjerljiv, da laže, da petlja, da ljudi u njega nemaju povjerenja, da je srditi sve ostalo, odmah će da kažu da to sigurno nije prava vjera. I onda te Gospodar na sudnjem danu može pitati zašto se ljudi odvraćaju od moje vjere. Zašto im nisi pokazao kako je pravo svjetlo islama, kako je lijepa vjera islama. Bio sam prije par godina u Danskoj i kažu mi da kad tamo je do 92. 93. godine, kaže, bilo sasvim normalno, ljudi koji su tu domaći bili, kaže, bave se poljoprivredom, iskopaju krompir, ostavi ga ispred puta, napišu cijenu, stave vagu, kada se, kaže, vrate, nakon nekoliko sati, mušterija je uzeo krompir, ali je ostavio pare. I apsolutno povjerenje i poštenje. I kad nije bilo potrebe prodavač da bude tu, kaže, kada se 92. 3. počeli Bošnjaci da dolazi, subhano. Kaže, prošlo je malo vremena, više to, nigdje nisi mogao da nađeš to. Jer su, kaže, dolazili situaciju da uzmu to, uzmu ono što nije njihovo, a ne ostavi metak. On ne ostavi da plati. Onda zamislite to. I onda neko kaže, to su muslimani. Onda neko kaže, to su ti kao sledbenici Muhameda alejhi selama. Draga braćo, veliki emanet imamo. Veliku obavezu imamo. Pogotovo vi ovdje, jer ste okruženi ljudima koji su nemuslimani. Ali to je svugdje tako. Da sačuvamo ugled naše vjere u očima nemuslimana. Da Allah preko tebe jednog uputi, samo zbog tvog lijepog ponašanja, zbog tvog poštenja, zbog tvog truda da si na poslu, onaj koji je tačan, onaj koji je precizan, koji radi kako je zadovoljan šef. Allah može dati da možda uđe svjetlo vjerovanja u srce tog nemuslimana. Nije to mala stvar. Prenosi se da je bila jedna bitka muslimana sa Perzijancima. I kaže, bio jedno krilo, desno krilo u toj bitci, gdje se nalazilo jedno pleme koje se zvalo Benu Bekr. I kaže, otprilike su tu počeli da posustaju. Tu je taj front je počeo da slabi. I kaže, ovaj vojskovođa te bitke zvao se Musenna ibn Haris. Kaže, pošalje samo pismo tom tamo desnom krilu, plemenu Benu Bekr. Kaže od Musenna ibn Harisa, vojskovođe u ovoj bitci, samo kaže 3 riječi, kaže, nemojte osramotiti muslimane. Nemojte osramotiti muslimane. Kaže, kada je bitka završila, elhamdulillah, muslimani su izvojevali pobjedu. I kaže, najviše zahvaljujući plemenu Benu Bekr. Promijenila ih je rečenica, nemojte osramotiti muslimane. Zbog toga, draga braćo, musliman, koji ima ime, koji se prepoznaje kao musliman, svako od nas, a sramoti svojim ponašanjem, svojim nezalaganjem, svojim lošim odnosom prema komšijama, bilo koje vjere, bilo koje nacije, rasi, takav sramoti islam. I takav nikada neće moći da pozove drugog insana u svjetlo la ilaha illallah. Upamtite ovu, budite dostojni riječi da si musliman. To je najveća počast. Ti si musliman, ti si Allahov rob, ti si Allahov pokoran. Pa zašto da onda stvorenjima ne preneseš to prelijepo svjetlo koje te Allah počastio? To je druga stvar bila. Nakon dunjaluka, nakon našeg ponašanja dunjaluka, treća stvar, i s tima povoda završavam, jeste buduća stanica. To je ahiret. Pitao se jednog velikana, zašto, kaže, ljudi preziru smrti? Zašto, kaže, ne vole smrti? I ovu rečenicu hoću da upamtite. Kaže, to je zbog toga što ljudi grade kuće na dunjaluku, a ruše kuće na ahiretu. I niko ne voli da se preseli iz onoga što je lijepo, što je izgrađeno, ono što je srušeno. Mi gradimo kuće na dunjaluku, alhamdulillah. Radimo na tome. Gradimo to. Alhamdulillah, nekad. I nije zabranjeno. Nije pokuđeno. Ali imamo nikakvu kuću na ahiretu. Jesmo išta za ahiretsku kuću pripremili. Ima li kakve stvari koje možemo na tamo, ako Bog da nađemo. Jedne prilike, jedan je poznat učenjak Ibn Hajar al-Asqalani, bio u lijepo odijelu
išao na lijepim kočijama, lijepo namirisan, sređen i naišao pored jednog Jevreja koji je bio u drojcima, koji je bio sav onako nenamirisan, koji je bio sav onako prljav. I kaže njemu ovaj Jevrej, kaže, slušaj, kaže, vaš poslanik govori, kaže, da je ovaj svijet dunjaluk za vas kao vjernike džehennem. A kaže, za nas kao nevjernike, kaže, ovo džennet. A kaže, vidi, kaže, tebe, ti kaže, sav lijep, sređen, namirisan, zgodan. Kaže, vidi, kaže, mene, ja sav prljav, kao nevjerni sam, prljav sam, nečist sam, nalazi se u kanalu, radim, teško mi kaže. Kako kaže to? Tako lijepo, ovo ti je kao džehennem, a kaže, mene ovako teško, ovo mi je kao džennet. Kaže, njemu ovaj učenjak imao znanje. Kaže, upamti, kaže, Jevrej, upamti, kaže, ono što ja ovdje imam na džennetu, kaže, u odnosu na ono što me čeka na budućem svijetu je džehennem. Što god ovdje da imam, kaže, u odnosu na ono što me tamo čeka, to je džehennem, to je sitnica. Kaže, a ono što ti ovdje imaš, koliko god sada ti je teško, u odnosu na ono što te tamo čeka, to je, kaže, džennet. Nakon tih riječi taj Jevrej odlučio prihvatiti islam. Znajte, draga braćo i sestri, koliko god da ti je lijepo ovdje, koliko god da ti je fino ovdje, koliko god ti je prostrana, sređena, dunjalučka kuća, ukoliko si ahiretsku kuću pripremio, ukoliko si u nju uložio, ukoliko imaš Allaha u svome životu i razmišljanje o tome, na koji način da služiš svoju vjeru, služiš svome džematu, kako da doprineseš, znaj da si onda ti od onih ljudi koji neće prezirati smrt. I s druge strane, oni koji samo dunjalučku kuću gradi, a ne razmišljaju ima li šta za ahiretsku kuću, da li se tamo šta nalazi. Takvi ljudi jednostavno neće moći svoj dunjalučki život na spokojan način završiti. Zbog toga, draga braćo i sestri, u jednom ajetu kaže Gospodar, in tensurullaha yansurkum. Kaže, ako vi pomognete Allaha, Allah će vas pomoći. Vidite, kaže, kako Allah može da se pomogne subhanahu. Zar Gospodar nije taj koji je neovisan od ljudi, kome ništa ne treba, koji je bogat? Kaže učenjac, kaže, pomaganje Allahu znači pomaganje njegovim vjeri. U našem kontekstu prenešeno, to znači pomaganje tvoga džemata, pomaganje rada tvoga efendije, tvoga imama, pomaganje brata muslimana koji u džematu ima problem neki, samo zato što ti je brat iz džemata, bez ikakve dunjalučke koristi. Ako vi pomognete Allaha, Allahu vjeru, Allahu džemat, ukoliko pomognete da islam se širi u vašem okruženju, da se svjetlo vjerovanja pokaže kod onih koji su nemuslimani, Allah će vas pomoći. Allahova pomoć se ogleda u tome da ćeš uvijek u svome životu, koliko god ti teško bilo, koliko god imao problema, znati da je na tvojoj strani Allah i ta jaka svijest će te voditi, da ti ništa neće biti teško. I da će te Gospodar dočekati sa svojom nagradom zadovoljstvo na budućem svijetu. Ukoliko ne možeš pomoći financijski, ne možeš pomoći savjetom, možeš pomoći ako ništa, nemoj prigovarati. Nemoj da dobacuješ bez razloga, nemoj da napadaš, nemoj da budeš onaj koji je smetao. Ne voli niko takvi. Zbog toga tvoja je pomoć čak, ako ne možeš pomoći financijski ili lijepim savjetom ili idejom, šuti, nemoj da smetaš, dometaš, ti si pomogao. Ti si na putu da i tebe Allah pomogne. Zbog toga, draga braćo i sestri, vrlo važna stvar za razumjeti jeste, ukratko da ponovim, od dunjalka, molim vas, upamtite ajet. Suština razumijevanja dunjalka jeste ajet koji Gospodar kaže لِكَيْلَا تَكْسَرْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا تَاكُمْ. Da ne biste, kaže, bili, kaže, tuži zbog onoga što vam je promaklo. Ali da se ne biste radovali onome što imate. Nešto te promaklo, veća plata, bolji posao, alhamdulillah, Allah odredio ovako. A isto tako, nemoj da se raduješ svojim srcem onome što imaš. Raduj se Allah, raduj se namazu, raduj se džematu, raduj se brat kojeg radi Allaha voliš. Ti se stvarima raduj. I to je percepcija dunjalka. A nemoj se imetku radovati, prolazi stvarima. Druga stvar jeste ponašanje. Upamtite, draga braćo, da će biti nemuslimana, nevjernika, koji će se na sudnjem danu kačiti za vratove muslimana i reći što mi nisi rekao za to, što si se tako ružno ponašao, što si tako nepravedan bio, da sam ja pomislio da tvoja vjera nije ispravna. Bićemo odgovorni za nemuslimane. Zato naša minimalna obaveza prema njima je lijepo ponašanje i predstavljanje islamu u najljepšem svijetu. I treća stvar, draga braćo, ahiret. Ali gradite kuće na budućem svijetu. Pripremajte nešto za onaj svijet. Rekao je Hasan al-Basri, jedan velikan, kaže, tako mi Allah, vidjeli smo ljude koji su, kaže, radeći za onaj budući svijet, imali dunjaluk, ali nikada nismo vidjeli ljude koji su radeći za ovaj svijet, stekli budući svijet. Neka nas Allah dželešanu počasti da ove stvari razumijemo, da primijenimo u svome životu, da budemo ljudi koji jačaju vjeru svojim srcima, svijest o Gospodaru, da izbaci iz naših srca sve ono što nas odvraća od Gospodara, od ljubav prema njemu, od ljubav ima Allaha i da počasti islamsku zajednicu u Njemačkoj i ovaj džemat i svaki drugi džemat, da jača, da se širi, da se u njima širi ljubav ima Allaha i da to budu istinski svjetionici i svjetla gdje se šire najjače riječi, da dunjalka to su riječi la ilaha illallah.
Da vas Allah nagradi na slušanju, Allah tak sam odužio, pa Bogu da vidimo se neke salamu. Da smo ti Bogu da rekli još pola sata, ali eto. Eto, da ti nama donesi vode i malo pa ne konjušno. Na to pisati. Uzade, ne bi tamo koju flašu vode ljudima treba,